Mame i tate ili čemu? Mame i tata, rođena i mama. Ne, tamo šta? Ne! Nalazimo se ovde u uglu koji čine Kula 16 i Varoški bedem. Ovaj deo ovde ima vidne tragove razaranja koja su nastala 1941. u velikoj eksploziji 5. juna. Sve ove pukotine koje još trebaju da se detaljno očiste će pokazati koliko je zapravo ovaj deo bedema rastrešen. Ovde se vide kvadri koji su pravilno klesani od peščanika i oni čine jednu kosinu, jedan kontrafor u zoni neposredno uz nivo koji je korišćen u srednjem veku. Uobičajeno je bilo 4 reda ovih kvadera. Oni imaju neku debljinu nekih 35 do 40 cm i vrlo pravilno su klesani i ređani i imali su ulogu ojačavanja temeljne zone samog bedema. Ista je takva situacija bila i na kulama i uglavnom znači, na tim spoljašnjim licima bedema i ovde se vidi zapravo da je već od samog ugla prva jedna pukotina, jedno odvajanje bedema od kule krenulo i onda se nizao taj veliki broj pukotina i ovde već kreće i deformacija samog zida ka jugu, ka varoši. Taj pravac je vrlo očigledan i on je nastao kao posledica tog velikog, te velike energije od eksplozije koja je bila toliko jaka da je pomerila translatorno čitav zid ka jugu i ovde čak imamo znači ostatke tog temeljnog dela i ovog nadzemnog dela, dok dalje odavde na istok se vidi da su bukvalno ti delovi potpuno i uništeni i verovatno se njihovi gromade i delovi tog bedema nalaze još južnije, dok su ovi kvadri ovde očuvani samo do ove zone u ovoj visini koja je puna visina kojim su zidani ti kontrafori u čitavom pojasu spoljašnje zone Smederevske tvrđave. Ovo su ostaci zida koji je sagrađen veoma improvizovano, znači sa vrlo malo maltera i uglavnom je malter bio cementni, znači nije krečni. Zid je očigledno rađen kako bi se zatvorio ovaj razoreni deo bedema varoškog koji je razoren u eksploziji i očigledno su se potrudili da nakon Drugog svetskog rata tako učine kontrolisanim prostor Smederevske tvrđave. Zidanje su obavili tako što su ga fundirali direktno na ostatke ovog originalnog srednjovekovnog zida koji je ovde nešto bolje očuvan, dok njegova očuvanost u zoni najvećeg udara eksplozije je mnogo manji. Tako da mi sada pokušavamo u ovoj fazi da nakon mašinskog iskopa koji je bio sasvim primeren s obzirom da je veliki deo ovog kratera u kome se sada nalazimo, koji je nastao prilikom eksplozije, nakon Drugog svetskog rata polako zasipan šutom koji je prikupljen sa svih strana u neposrednoj okolini ovog kratera. Pre toga su očigledno napravili ovaj zid, zatim ga zatrpali do neke visine kote tadašnjeg terena i on je bio vidan 60-ih, 70-ih godina i ne znamo tačno kada, pokušavamo da utvrdimo kada je on i zbog čega nadzemno potpuno uklonjen, tako da već decenijama zapravo većina ljudi je zaboravila da je taj zid nekada postojao. A ostaci ovog originalnog zida koji su ovako rastrešeni, koji su skroz pomereni ka jugu, kad budemo to očistili, oni će nam prilično dobro pokazati zapravo poput jedne lepeze kako se bedem u toku samog tog ogromnog udara pomerio, rastresao i imat ćemo zapravo jednu
sliku same eksplozije i njenih sila koje su delovale u tom trenutku, njihove snage i udarne moći koje je tada delovalo.